بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو دوستانو موږ د کوپیکس موبیلیار په فارم کې دلته موجود یو او د مدام لیدي سره یو دلته نو غوښتلم چې دغه نسل په اړه باندې پوښتنه وکړو چې دلته تاسې څومره غواګانې لري او په څه شکل باندې یې بونجور sama Kharaglas, salam alaikum. Est-ce que vous pouvez dire, vous avez combien de vaches à la ferme ici? Donc on a 180 vaches laitières. Okay. Donc et à peu près, donc en tout on a 400 animaux avec le renouvellement derrière. Voilà. Mais oui, تقریبا موږ چې دی یو سل اتیا غواګانې چې دی دا د لوش لرو او په دې فارم کې چې کوم وزر جوړېدلو حال کې تقریبا 400 حیوانات لرو. Là, je vois un très joli, une très belle vache ici. Vous toujours utilisez les semences du complexe mobilier ici? Oui, toujours Humotest. Ok. On avait essayé un petit peu un autre groupe, mais ça, on n'a pas trop accroché. Quoi. On a vraiment aimé la génétique. Donc nous, c'est Geniatest, quoi, mais c'est Humotest, hein, c'est pareil. أنا ما بختار أقول لك شيء تاس ذاكم فارم كي شيء تاس شيء كوبكس موبيليار القيمة سمي استعمالوي هو الممخ كي شيء نور موبيليار دم شيء استعمال كله هذا دم خنو ذاكم د کوپیکس موبیلیار یا د موټس ګروپ چې دی دا کوم قیمه سمي چې موږ استعمالو د نتیجه موږ ته ځخه ده جمله on vache de 9e lactation oui. là et elle a fait 106 000 kilos de lait 9 lactations 106 000 106 000 اوكي نو دا ما پښتنه کوي دغه غواړه تقریبا چې هغه وګورو چې دا نه هم لنګون کې د مجدي اوسه پورې څومره شوده کړي دي نو د ماته ویل چې تقریبا 1,00,000 او 6,000 لیټره دی په خپل عمر et vous pensez que ça va encore de lait? Oui, elle reporte. Donc je pense que oui. دا ما پښتنه وکړه چې دا فکر کوي دا به اوسه پر نور شو دی به وکي او د دې یعنی دا اوسه مو چې دی شیدې کوي donc on a une bonne mamelle, des bonnes pattes. دا و تقریبا ډېر ښه غولانځه او ډېر ښه خپې لري d'abord les pattes après les mamelles. Oui, les pattes c'est vraiment. دا وایم چې ما اول چې دی خپې ډېرې مهمې دي دا غن وروسته چې دی به غولانځه le plus gros cas de réforme c'est les pattes. اکثره غواګانې د میډم په دغه پاړه باندې چې اکثره غواګانې چې د خپونه ولیږي دلته چې دی د کې دا مسله نشته دی. Alors vous avez fait vous faites par année c'est à peu près 30%. 30%. د هر کال تقریبا 10% پورې چې دی په کال کې په اعظمي شکل باندې چې دی غواګانې چې کومې زړې هغه ختمه یو باقي چې دی هغه د Mais le problème en fait c'est que on a une référence laitière au niveau de la laiterie. Donc on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut en lait. Et du coup des fois on vend des vaches mais elles pourraient rester encore un petit peu. Voilà. بعضی وخت د سې چې دلته د کوټا سیستم کوټا je pense. C'est parce que voilà un quota. C'est ça. د بعضی وخت د سې نشي کولای د خپل حدود نه زیات کوم حکومت ته کوم حد ټاکلی دا غنه شیدې زیاتې دغه کی وساتي یې خرڅ کی نو د مجبور دي چې خپل حیوانات چې دا خرڅ کړي دغه وجه چې کی à moyen à votre avis Montbéliard elle peut produire jusqu'à combien des années? Bah nous la plus vieille elle avait oui 10 lactations. Mais je sais que chez des gens, il y a des vaches, elles ont fait 20 lactations. ده ما فانا وکړه تاسو په نظر باندې سونه مليار نه کوم چې دا نسل لري څومره عمر چې دی ویل چې ما سره چې د خپل لس لنګونه کړی خو زه د خلک پیژنم چې تقریبا تر شل لنګونه پورې چې هغه دا ورته لري. Mais comme nous, on leur demande beaucoup, parce qu'on traite beaucoup, un de lait, ça leur fait vraiment travailler beaucoup, et ben elles vieillissent un petit peu moins que d'autres vaches, quoi, qui sont plus tranquilles. موږ وایي اکثره وخت چې دی موږ د خپل حیواناتو باندې چې دی کوم خدمت سره کوم کار دی او کوم سره کوم ضرورت چې دی کله کله نشو پوره کولی زموږ زموږ د فارم کې دی لس لنګونه پورې پاتې کېږي خو دا د دې وړتیا لري چې تر شل. Vous pensez quoi l'avenir des vaches montbéliardes? Je pense que ça va toujours évoluer. Des laitiers, des mamelles qui tiennent encore mieux. Je pense que la génétique a vraiment de bons atouts quoi, pour avancer. دا مختنو کې تاسو د موبیلیار د انده څنګه ګورئ دی وایي چې موبیلیار کې د شودو پوتنشل شته دی او په راتلونکي کې دا نسل کې د ظرفیت شته دی چې د کوپیکس موبیلیار د شودو نور هم زیات شي
Merci beaucoup. On est très content de venir ici. En fait, c'était la première fois que je voyais les moyens de 12 000 litres. Ah oui. Ah ouais, je suis partout en France, mais jamais où 12 000 litres quand même, parce qu'on quand on pense à 12 000 litres, on pense à Premolestein, pas Ah oui, c'est ça. Ouais. بدنا نوفرهم كشديرة زي تمانين أكون مدان أكثر وقت شيء ورباك جرز من ما الدولة زر اللي تلو شو دوش أكثر نمو يدلي على ولستين وده من بيجات الدولة زر اللي تلو. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu, on est premier de PLM, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un magazine grand troupeau, on est premier de France. Merci. Congratulations. Merci beaucoup. Merci beaucoup.